I kuble ya pi waro ki pralog ki was nyau suk wo up I ki kubor wa pala how new channel. Ki kubor wa pala ki wa kwa open nyau chapi was siat ki chipai ka Russia pendaki ya ki de hakjat yo like ki ne yele tma ha Ukraine. Te ton sedang I ki kubor. Kat kam ki kubor wa de yo de duna namo da here I confident ki chipai uputin hai wa sedang ki wo siat pendaki ya ki de hakikjat kanang wa yo like ne yele tma ha Ukraine. Na kiti ki chipai katu kat ninguto ki wada chimbenta hei wo yacho na yakun hakatma wada sedang ki ka wo ngia haden wada yakun ki lalita yaw katu hei wada emdang tam nyaw hajar ngut ki chipai ka Russia ki wada chatan yap na do wasdang katma da ka harsh punishment namo ipen chitom bokor I ka Russia ya ki wan ki wayut na tma we unli wan chayung kam te de em ki wada sedang wo chim ya kam kani karai wo siat pendaki ya ki de khnang wayo yo ki uli wan smart chayung. Kat kam wa ong da ka Belarusian media outlet nexta de em katu kat ningut ki chipai uputin ki watho da ki siloi wa ki wi wan ki tir ya le ki nong Ukraine khanang wa yo lat ki ucha chemden man da siat ki panda ki ya ki de ha ka intercepted conversation ka wada record ha utaya wada dep da snya wa ong uwi u chipai kamni da siat ki che ila khatso sngi katu we da sedang I voting da sedang I voto bam de wapsia chapo yung ki bru we da tanyap ile ya ki nongri namo ki citizen nei da wada jor palat wakwa ki uyut na yaj na katma ha Ukraine da ong ki wa mye ki uliwan hi e chayung claim daw nei bha ki tu ki wayut na thma dep teliwan ki chayung daw cha accept ki pras nem ha po patok kamte da sedang ki wo sia pendaki ya ki de ki officer ka Russia da yasiat ki pendaki ya ki de hakjat yo ki uliwan yung kat kam ki khubor wada yo de emdang tam khatso hajar ngut ki nong Russia ki wada manso ha ya kun thma wakam wa marchi tento ki wada yap he ya kun ha kathma uputin de emle wi uchipai ka Russia u wada tip kam ugalkin Sergei Alexeyevich de lai pandem lai pan map u ye wale ka Russia ha Ukraine we hawakut yong ka khubor de embon ki chipai ki wada siat pendaki ya ki de hakikjat khnang wa yo ki uliwan yung we yo like ki ne ya kun thma ha Ukraine